Ka di Yeshua Pelan Mongol ke Bajisi Kadak Jong Kecik Persya Kecik Idei Bat Kadika Jibom Yok Tulop Jong Pinang Tray Jong Kadika JHGDC Kamlong Keba Temai Kamlong Keba Pela Yangi Hapo Rilum Jantia Bantit Ya Kadika Jing Keba Kinang Tray Kilamat Keba Kakitau Benai Iladu Ya Ka Tulop Kejoki Hakalabu Jing Ya Kalong Yulong Sem Kejoki Hakalabu Kibanta Dekani kadai ka jiki kaba longtang ke jisang kaba ni Voice of the People Party ni lapulong ya kani ka jiki kaba ni Shongklan Mongol harkat kini ka jini don harkat kini ki organizing secretary ki active member kinong tersan jong Voice of the People Party berkerpang ya bi ki nongtrei Ibalai syak shikom nadu ke Porsche pabuji tak hagu mentah ini ya kani kejing stok tilang kejongpi na kementah kata apa kejongpi hi na kementah kejing biang jong kalong ing long sem kejongpi ini desnya komen kuma i lamai pang ya ki noilam umju jauh general secretary jong ka Neutral Integrated Territorial Organization keba Lokaway na kaseng halang kabay sa doon badmi kung Voice of the People Party nangkang ya ikong aiban daplin ibalong i state executive member of the party ibalay doon berkat badmi hakabani Amin Sim ya kani kajingi ki kajongi di kum ban syukran kendiat hakajingi day bak kani kajingi aliti kumang maomenta baka nang day tang kajing sedang day kajingi ki kabating kaba lada ke sorka Kejia lebih kejungi bangkerpat ya kalau rekam siap in sesyong dan in sepenuhnya dilepat program di bakam tengah lagu beta ban perkonggu ya kesokar kejia di bakam siudat ya kini kebisa berasa beri baitri jong kini dinongkre kumban suyu tu hadin kini kejia lebih kejungi ban keren baru chief executive member dari council bakam siau ya kini kejia dari mission ban nilam ban siau ya kata kejing siau kejoki Kajinya kalong ba nagaliang kasoka kamsyon na pulay ita bha dari kata ka-share jong ka district council lengi nagaliang jong Voice of the People Party kuntu PUI bani lapna ikut kubor bani aipor ya kani ka JHDC hapo uli bravo praban penurong ya kani ka jindowa di jongi endo ida ka jinno dari kata ka jing petri jong kini ki nong ikmat ki jongi lagu usiang bat kiwe ki badan mentah hangi kita tetap kita niat bagi kita kena ya kesoka kalian pulai ya kan dikapisa ke joki ini negeri yang Joko Voice of the People Party bila persyang agaman ya kenu ya ini petition star bapek i bapek ya kan ka district council affair andre daladon kan ka jika kenu joki agaman lamad ke Jepang na kata daw rimsen legola agaman ya kenu bagi Ila persyang ruban sim ya ka appointment by the chief minister. Ibari pay ya ka finance kana milingo ya ka clarification ni ya ka jipunsay. Haga jinge day ba kani ka jimpat ka jong ka sorkar ya ka pisa jo ka council. Dre na kaliang ka office yung naga CMO office ila omba chief minister haga hauli unay unumdan na session na ko pun ikam ibaw hapan pendet. Ena kata daw ukran ayla yung ibari kendo. Ini kata daw kali kajing gailai to ka sorkar. Hagabani kwa ya kabani kendo ya kata bani keren hagalor kali kajingnya. Kalau peluang ini hagabani mimadan hagabani peluang ya kali kajing Shongklan Mongol ke sisi kumgarap jong kajing persya. Dari kiwai pat program kiberangsa. Lada ka sorkar kam singap. Kali kajing urban ni kajing pat kajing kum ke parti bat lengkap tapi kum kisah. In sa pagkana in sa tulong da kani kajing ki kabatenge de haswa pengan pekut ya kani kajing kren ngakwa banai kulay kerpang ya chief executive member jo kani ka council ni ska burom sikate yaki nama kani kadai wala da kim pergi baki don hangi endai lemba ki kam ki joki kapani ba ki trelang bani kum kapati ha kaban penbor ya kasokar da kabaki kham chisendon ya gani ke kumbaki boycott ya gani ka office mata kasi namar niwan hanging niwan pangman pergi ya kata kasi persya mata station rei gani ka cinta jong chief executive member ban khang ya gani ka git ban pensa ibigin utresya shabar gani kadai kada kasin gabangi
bana kalian jong usia mulele ya kabade ha kaban penkongo ya ke sorkar kacin petre ke joki kalau pendunong sikade ya ke sorkar ini ya kali ke district council menta kasi de nanda sisu nikwa ya kaban kenturu nalor bagi pergi ya kini kita kisin kum kawai na kabata jo ke jikersa ke joki ya kini ke jiki ni de kentu ya boro arpu kenda ingot kini ki MDC ba pinsim ya kata ke jingki kle lani kata ke moral responsibility lada pimla ya ke banle ya ke kamram ke jongpi lada pimla ban peni ya kata kabor kepala penku bagi kabha ya pi ki MDC ar fanda juga way uban nominate ba pin step down no nangor bala ku kapor sake jinggomla ke jongpi kal bha chikade ba pin pier shukino nang ba kapor bari pe kumangi omene ba lada kini kino ilam kimla suban penyat ya kani ke district council IT no ha UDC ba usim kom administrator jong kani ke council kanang ba ki ke jeruat ki ba ki nongtre jong kani ke council ki ma kanlong kebayat bayar di nangis kemat di naglian jungi ko Voice of the People Party ni kentu ya kini ki MDC ba napren joki nganges kam ki babon ki badon ya kani ke jikre kum ke jikre ke joki ikwa banyoi napren joki ba pinkwa ya kata kani ka bangai nani ba pinyo ya kata ka tulok kalenda day hok banyo kabha ya pi ban pani sakit ba bidon kata ka jikre da ka ba pin her sukino ngikwa banyoi balasali siskikin mi kita ki resignation leta ki MDC ki jongi halor ke jimbomla ke jongki ban pen det hok ni ban tre hok ya kata ka kam kabala pensyen ki tigum tang ina galiang jong ka Voice of the People Party sa sising ki pokin wiang ipiginong tre what do men sin ngitip bagani ka council menta kapek mat ya kikatukan ni kinoelam na pedeng jong ki kini staff association what thing ya kini ki sakri ki babileje makin syom tang san sne mangne ndre mbapi kino tre kintenim kintelia sekmat ya kini ka council kat na tre ado bapi pat de song thai de wat khonyo wat cheptin long ki baslur ka hok ka jong pi ngin yeng ban ikun hinda kershan ingi kajik kershan kawang ikwa barabor nabi kum kipat bala ni ku kisau mau ngi hadi jinwai ba ganu ke jiyan ti ke jongi ban panulong ya kata ke jindawa ke basyong hok syong nong rim ke jong pi kum kinong tre hani oblei unai kita ke start ke sepang oblei un yalam lenti ngi ba kino ke jitmu ke jingano ke jongi kinlong ki bajok ba kinlong ki baseso delen ba ki ba kindia to ye sha ba to ye abini hakikat to kan ni kibor kibangin saya insa yagren bat kabor sarkar lada ka alat ingi lada ka maila ro nin sawat ki bei pat kilat leti pantan ko angu ya ka sarkar ha ka jinede pan siudop lani ban plano ya kata ka kisa kawa ka district council ka jongi ka gadon ya ka ban ya kata ka burok seperti ini dan kuat dipukuno ya kani ka jiniki ka ngi pelong ka kani ka sit investigation ka ba shiski panilai kamdon kata ka jing thut ani ka jing mamya yang ti da ka akor ka burom pileshim menta bakani ka program ka long ka bayar ti enang ni syakman ro kino jiniki ka ba ngin sepelong ngin ya akor da ka akor ka burom ngin on penthut ya ga ya ngin on penthut ya ka chong suk chong sai ringin ya dagalati ha ka jingi dei bat kata ka jingi ki kabasha dagalati ha kane ka riti sanchar jong ka India lemba kini ki kinten ba kindia population bon